भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल टूर्नामेंट चैंपियन भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल टूर्नामेंट चैंपियन Kapan kita kok tepuk song. Ini sini kila am saya. Bela ni kepal kaham. Borok kila Nuwabari High Secondary School ni rung sirung nai dok. Aru ni student dok. Borok champion ni paika. Bhagwan Birsa Munda Football Tournament 2025 state level international hostel football competition. वो competition बताई मुंगा borok champion माने paika. और जगह organize करें नहीं का tribal welfare department और जगह खेला संसार रok borok ni luasi mumbai borok keplaying ka borok mana dhui paika borok ingke aron ni captain sabo aron ni captain tai goalkeeper sabo tai sabo goal rika borok ni team ni bisingo goal sabo rika tai borok ni squad besek bu जों borok ni khokte जों khalai sabo captain acha nin mung tamo Birsinga Jamati. ha nin mung Joyanta Jamati ya. Joyanta acha o Joyanta ku singar hai sing na para berapa Budburia. Budburia ini bor mani ka bor pore bos school pore Ro Nuwabari. Nuwabari na acha nung abo champion ro ni trophy belan kotor asa si tena musung si was kotor asa trophy jang je kok tama tumi phaimani asa trophy ro bus nuya khota mane bu maromia khota tin ke ang sang pai thang nu kha mo balai kha trophy bini trophy pan marom senai ani apanda belai khatung khang bo belai excited amning ani area ni kaisa ro ni rung sirnai school brok junior team rock brok to senior ya ko ge brok playing pheka or nong nuiman kana Bhagwan Birsa Munda football tournament 2025 hai sapina state level inter ST hostel football competition no batai mong brok champion mani pheka nong nuiman kana jaga champion ni sujak organize channel ke tribal welfare department song okay brok bo team bai bathanga bo team bai thungi brok playing pheka nong bo team bai South Songbai. south brok le bahai south ba mo Borok South Triprata acha bron team bahai normal team da strong team da Asu thai hi ma. abun pai khatan rong na sobje ar jaga jen rok mathmani bisingo sabo team kraku not ni not by besek score by not pai khana Dui gol nor borong ke jiru acha tabo norok borok strong team phan norok apply khana borok by the first team man match Borok bai pass ma thang ta. ke second ong ke Second no khna West. borok by ke gol Borok bai 4 goal. 4 gol pang ke tharong ke Tharo ke final hata. o tabok nok saud bai South Songbai gol bai final. khana Dui bai 2 bai brok e gol khana one lenti de na haino thungui mane sek laioi ball sek ai gol dai manin de direct de Ngai sebi sab gol da kha bai go bai phalia da tabo nika. ini phalia da bo Tonggara. gol da nai sabo apa neng gol da nin gol da ma bai neng kaplang phai kana acha taman ka traffic cikon teman kan boleh personal gol Ang malihat ya mas sama. Kang ke aku ang ke. acha kita mo हमके कैसा हमर सर्टिफिकेट ngata champion certificate da ঠিক আছে हम भाई Nuwabari गप स्टेज बॉयज स्कूल ना हॉस्टल अच्छा और जगह सर्टिफिकेट छिजाक दङ Nuwabari गप स्टेज बॉयज हॉस्टल नि ब्रक कैसा अमन मान खाता सर्टिफिकेट मान खा ge mo tongsnai brok broni hostel tongsnai mo tai aroni game teacher bai bangkok rungnai aroni khela master padidara bo mai nin team no bo hai tamasik strong khai nang kaplai ngai team to age phane sini tongwo age rok phane ta tabok ya jatra age phane thungu ha phane ST boys ni taklai na jeng state level jora ma thungu age o SM cup rok honde school me dok thungu ha phane mo haike tournament koto jeng sawai maya bo ni karon nang khatak sini ta school ni vice principal sat tonggo ta school ni super biso sat tongo borong sesta na ang asuk jora srairong no telangoi sub division level district level no champion khai telangoi state bo champion khai maka acha gete joto ni teacher ni sohojogita to manu na sob somoy ani nangkuk mani ani kok no hoke joto na naruk bai buta haini bagoi ni srairong bai ang je phaporo no tongo borong bo ani kok nau practice foro bo haine bo haikene belai porisom le khalile haseng o tournament ni bangita age ni saina teine
जराय रक साकथार थंला हा उ फाइनल मैच नो पाइमा माने जों बेलायनो कठिन हा तो माने हमला साउथ सरक एस एमन जे टीम क्राक मेसेमा माने खमता सी नुगलिया बाहाय के बाहाय के मेसेमा नाय हि सी गेम प्लानिंग खाइबि थंरबो छि जों दुइ एक खेबरनो मेसेइ रखमासि कस्त खेंलाय ना कस्त समाज लायखौ गे कुनु देरामुला करि नामनि टीम देरामंग रक करै मंगसानो ता जतनो फिट बाक्सा परीक्षा हि बाक्सा थांपले हा ओ एग्जाम फाइनल एग्जाम 10 सोबा तंगले कयता टीम ना 8टा हा प्लेयर 16 जन ना कुनु केबें मारक तो बरनि एग्जाम तो गरै बरनि ट्यूशन हिंदी ट्यूशन बा ओ सालब्रै थानि बा बर गेप हाता बन तो बा मानै मानास नै जतनो जत टीचारबो के चैंपियन भाई माने ओ ट्रॉफी चिमिंदे ट्रॉफी तंगो रंग के बेसे 1 लाख 1 लाख रां फर्स्ट प्राइज के 1 लाख अच्छा इनके सेकंड प्राइज हकनो 75000 75000 इनके थर्ड पोजीशन हकनो 50000 इनके फेयर प्ले दा ट्रॉफी बो तंगो 25000 बरक तो जेसे नाय रक जे मरक नार घाटा सिंग तो 1 लाख ट्रॉफी हा काप तो कटमा न जत नुहा परखो बिलाय गोलकीपर हकनो मैन ऑफ द मैच माल हाटा दिन 10000 टाका बेस्ट एक्स्ट्रा कुनु धर्मा करि नाम गरै याग रक नहीं देराया गोलकीपर परीक्षा नि हिम थांजागि बेनि मुंताम गोलकीपर मानखा जमातिया मानखा पारा ब्रह्मनि ओरा कलंकायनि न कलंकाय बेसे क्लास परेना 10 दो क्लास 10 और हॉस्टल दंना जतो हॉस्टल मांग दमरो म हॉस्टल मांग अच्छा खामके बरनि अरनदा खामके स्कूल नि ताद्राम गे 1 लाख ताम खाइसनि दा 1 लाख बा जतो रां एकाउन्ट हॉस्टेल एकाउन्ट बरक दानाय बनि परे जों जतो मिलेबै रायरक न तो जे नांगमानि गेन्जी होते फुटबल होते खेलानि मानै रक पाइबै बरक न तै बसकां दिनो तलां माना तै बहायनि प्लेन मानास नायका अच्छा पाइथाक सोंमुं कक सालालिया ताबक जे निनि टीम 16 जन बिसिङो जे ताकलायो नों बाय प्रेक्टिस खाइबै जे थङै माया बसकां सालो बा बसकां बसरो बिसिव 16 बिसिङो तैबो 20-25 अमाहाय टीम माने बरक कार माने जारा ताबक थंमाय रक सेरक बरन बागै बय बाक्सा बरक बय बाक्सा थंबेरानि बागै निनि अ ताबक जे साइमे रक बरन ताम कक जानाय बरक ताक फानि तंग आनि लगे न हाफानो ताक तबा ओ जारा जूनियर प्लेयर बरक न तबा जे हाफ्रो आं लगे तुइ तंग बसकां बसर बरक नों नाय बरक एस ओभार ओं थांलाके बरकनि थानि बरक फाइफिनाय हाकिनो बसर प्लेयर कासारय तंगता जूनियर फानो खिबिया बरक न फाइ तंग डेली न माद ओ परीक्षा हि किसा गेप खाइबै हाता आसगनो टोटल टीम फाइबिसन kana टीम तो 8 खान डिस्ट्रिक्ट ने 8 खान न फाइबो के बॉयज गर्ल्स ता yang जों सिनिया गर्ल्स गुमति चैंपियन सी के बरिकांके बोरैबो चलाबो चैंपियन सी गुमति डिस्ट्रिक्ट ता गुमति म बोरै दं कनो एमपी एसटी हॉस्टल के प्रब तिनि रैली खाइना बरक रैली खाइ पाइ हा बनि सिगां खाइ पाइ जाक जों कनो ओ मियाफ्र टेंशन परीक्षा रहि इसा गेप खाइला तिनि खाइला का ताकलाइन पहिला ना पाइमानि ताकलाइन पहिला माने ओ स्कूल में एसएम काप तो बा डिस्ट्रिक्ट चैंपियन दं हाफा म हायस टूर्नामेंट कटं याबा सिजाक थालियाता निनि सिनि मुखे जरासि आनि बे मुखे माखन जमातिया जूनियर पीआई ताक नवाबार स्कूल न आनि परमानेंट पोस्टिंग ता के आनि ऑफिस तो बा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस यूथ एफआईआर न स्पुरता गेन्द्र सानक हामबाय तामरि नाम जों द हामबाय दबाय कुल पाया निनि मु सा आनि मानखा जमाते नांगौ हाम के तै अरनि रोंसिरनाय जोग्रक बाय किसा कक थालिनाय बरंनि स्कुलनि जेतु हस्टेलनि बरक बा पालेखा न खते खादुं साग्रदि खादुं खादन र हा खादो निनि मु तामा बस कुल परे अरन ना नुवाबारिबो क्लास जत खादुं बाय जागले नान र चैंपियन चिरि लैसिता निनि मु तामा सोनिया खादुं खादे साग्रदि नरा महाय मानमानि ट्रॉफी आगे रनु खादे आगे रनु खा नुया आसु कतरमा आं ताक सिलुगो खादुं खा बेसे क्लास नों 7 क्लास 7 मु सेली अच्छा हामबाय yang muter nala katung kha mung tamo jasmine para bro para kata orang na bo kelas 8 acha hambai do belekhe do